Nakana Siti Aisyah radhiyallahu anha man mempo dribanaka nadidrimbat tumai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakuiru mamenteng kama biasaku nakanamu Rasulullah pomakori batenu kumamempomori bateku natulu sumairinake matindro tumingara mapalungan ribunggangku nakupuru sukmo janggona naku kapusala palawarakna nakanamu pamaiku mambani mi Rasulullahi ampilari ummana natae namu nabi kuno merang Muhammad jene matangku manaun rirupan Rasulullah tabang kami ritindrona kukanamu ya Rasulullah apa kami namal sarma padrisit ritumatea nakanamu Rasulullah uru-uruna niiran nama lampariballana namamina wamu anana nanakanamu andro namanggena ku iya todong kami nama sarma padrisit ritumatea punani panau mori kalibong nani tambung imabuta bija-bijana asing-asena nani papisona mori Allah Ta'ala sikuntu amalana nakanamu Rasulullahi oh Aisyah iya minne kami nama sarma padrisit ritumatea nakanamu Rasulullahi mapadrisit dudui anturumatea punna alani jene nani palelenga simutopia rikalena makunrarimi masarlo dudu angkana uau ari-ari lalui ampalelai topeku mapadrisit duduiku sadring batena masuluk nyawaku napun nanitiriki mujene makun rarimi pole angkana jene dingin-dingin lalui tiriki anga mabamban duduiku sadring batena masuluk nyawaku napun nani sosurukmu makun rarimi pole angkana ari-arian lalui ang sosuruka mapadrisit duduiku sadring batena masuluk nyawaku napun nalebak muni jene nani pamagi muripan ruku namakana mi pole angkana te lalu
luki tungkuki rupangku naku cinisai bonena balakku bija bijangku iya mami anne alluwa kalepakangku sikini iya mami anne alluwa kusisala mo anggena allo kiamaka napunna ni eramu makana mi pole nyawa na tau mati angkana ya lalu ki karu-karu ya erang ku bilang eri saya satrana bonena balakku bija bijangku makana mi pole angkana wow sarip batangku wow bija bijangku wow anakku maku kami anakku oh anak te lalu ki anak ero kinapaka beleng-beleng ilino dia lalu ki anak ero kinagarena ilino inakemu anne ana allekini allerapan nama sinu baku trikalenu kini mainake ana ni irang adlampa natanirang nga dosa kumana sedre oh ana jai di barang-barang kubokoy ang ki ana alala papala doangang pangajian lalo ana mudah-mudahan selamat jadi lampangku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.